Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom. Illum ukoll naġġorntaw ma' Leli Aksisa l-Baqra u bħalma minna l-ġimgħa l-oħra nitkellmu ftit fuq il-karriera tiegħu u mbagħad ngħaddu għal xi programm jew xi serata tagħna li jkun għamel mal-għannejja sħabu. Għadik merba Lel. U llum ħankomplu fih ħallejna l-ġimgħa l-oħra. Tiftakar l-ġimgħa l-oħra semmejna xi wieħed fejn kont għanni issa. Tiftakarek xi serata kemm ilek tanni 35 sena tinna l-aħħar darba. Li tibqa' tiftakarha din tgħid dakinhar veru ġagat xi ħaġa li ma kontx nistennija u interessanti li wieħed jgħidha. Jiena ħanidlek waħda, jiena l-ikbar pjaċir li ħadd. Meta kont qiegħed għawdex qabel kont nitla' għawdex kelli żiemel kont insuw hemm insomma. U don u kont nitla' nagħmel ġimgħa 15 li ġimgħa għawdex hekk. Mhux darba u tnejn. Ejwa, kun żilna id-dwajra. Sewa. U kien hemm lagħna. Insomma, tant ħadd pjaċir. Dik inħallem u nista' nsejħat li għamilt sjana ma ċertu jgħetaw xi mix-xewkija kien ġib il-holiday. Ejwa. Ejwa, u kien hemm ieħor mix-xewkija wkoll ngħidulu il-pisklu. Sewa. Ġan il-pisklu. Sewa. Ejwa, u għallejna bejniet għadimna nagħmlu sa filgħodu għax imbagħad la tibda. Ma tiqaf qatt. Ma kellkom nies hemmhekk jisimgħukom. U ma kellniex nies jisimgħu, hemmhekk kien hemm il-bajja kien mlija. Ħadd ma rid jitlaq il fuq. Ħadd ma rid jitlaq il fuq. U tieħu pjaċir minn ma trid għax kunna l-kwiet ma kien hemm trabel ta' xejn. Bil-ħemta tal-baħar. Tieħu kif naqbad lejla bħal daqs kemm tieħu pjaċir bħal hemm. Mbagħad lejla sajfija. Iżjed u. Tiftakar fuq x'kontu għannejtu? Kunna jien li għannejna u l-bisklu. Kunna għannejna fuq il-wieħed ħabib mill-li it-tmutana kien il-namru. Sewa. Kien l-Amerika, insomma, u ċija. U kunna għannejna fuq, peress li kien l-roġel ta' zmienu. Sewa. U kien għannej ma jdej l-ħadd, ma jiffendi l-ħadd flana. Wieħed mix-xjempi tal-għan ieħor bħalma semmejna fil-programm liħor jisalvu r-ruġel u Pawlijiet u daw, tifimni kien ruġel ta' dik il-klassi l-istess klassi ta' nies, tifhem u kien hemm ieħor żmien ma gallux ħafna jew ma għandna ieħor ngħidulu tal-Maġġur kien jgħalli kol kien l-Amerika. Ma tiftakarx ismu? Ma niftakarx eżatt ma ngħidlekx. Tifimni kien ġib il-holiday ukoll. Insomma. U aħna kunna tlajna, Malti kunna nitelew, tifimni. U kien hemm dux ismu li għandna magħna li ġi għandna magħna sekwit xi ta' Birkirkara u tal-Musla. Il-Pikipak u propja minn Birkirkara. Dak iż-żmien kien jitalla xi ħmur dok. Nsuqu mal Santa Maria u San Ġorġ. U fl-għaxija kunna niltaqgħu hemm il-pjazza ta' San Franġesk hemm fejn l-isturtaw dax għandux ismu għand il-pinzir hemm u don u li kellna li kell hemm wara li nieklu jew qabel ma nieklu. Naqbdu nannu u nqattewwa l-antika ħanejda kif inhi l-istil antik li kunna nagħmlu ta' dak iż-żmien ta' għannejja li kunna. Ma dan milux ħafna ilu 30-20 kemm ilu. U kemm ilu 25 sena. Ilu 25 żgur qed ngħid. Jifhimni għax imma aħna minn 25 sa 30 għalina hekk. Qed tifhimni, il-pekka baklu fuq 10 xahar. Qed dejjem kull abiet. Ħalli nsaqsik ħaġa importanti ħafna għax min mhuwiex akkani tal-lana jistaġab għax indhom kapaċi tqablu l-għana, ma mbagħad jaqaf hemm. Meta inti qed tgħanni ma' xi ħadd u dawn indhom it-tnejn qegħdin battu suġġett. Issa, inti l-ewwel f'moħħok, dana għandilek biċċa u inti titwieġbu. Għandek kwestjoni ta' minuta tnejn sakemm janni ta' bejnietkom u titwieġbu bil-fors. Issa inti kif tibda taħseb għal-għanja? L-ewwel tara x'ħad jgħidlu jew inkella kif ħad tqabbilha, jew inkella tnejn f'daqqa. Dik għafimni, dik kej kun qablek hu.
كي يكون قبلك هو السجاد سيقبضوه سوا ما ستقبضوه انتي عشان تكون ترو ما يحدش مخه باش تيجي تشانس تاخذ له ترينتين هذول تري احنا ولدي تاخذ له السجاد انتي قالوا له يقبض لك بريزمبل سجاد فوق سجرة هنا هيك انت تورد تقبض تدخل له فوق السجاد وتورد السجرة فوقش خيس بيقول لك شنو وكيف نقبض لك يسيب له الدفات تاعها يا الدفات اللي ما يكونش اتي يتسوى فوقها الشيستا يقبض سجاد يدخل وحده وهنا يغسل زمية وما يكونش يفهم فوقه سوا اش متى سجاد ما تكونش تفهم فوق يبسا العرب باش تبيجاب كيف عندك تبيجاب فوق وعندك سياسية وعندك سياسية بلو هي لما تطلع لانيا سيحبك انت مش سيبك فيش تحليلهم في الفويد كيف طلع لانيا سيحبك انت تقبض تحسب جام اخوك ايش قال لك وما قالكش خد تقبل له لانيا تاعك عشان كان لعنوت لي تقول الحين سيان ما تريدش ما يسمو ما جال حانوتي او فايتكون فهمني انت عندك تقسم بس مال كتري وما سيحبك شنو يايت باش انت كنت تستقبط الارجومنت فقلت الارجومنت لعلك يا تمريخ يا مريك والأسير كيف نعبدني لك دايم سير الارجومنت كيف عنده يكون في في الستر طلعنا اسا باش تريمارك الكلمه ديك وقت تحسب في كاستياك وقت تحسب شحال يجبو يوم كان قبل الريمه بريزمبيو اللي ما كيف يقبلوا الكليم بريزمبيو كيف يتقبل الكليم اسبوع تقعد تنقل الاستاذ الفابت فهمني الالفابت تفتش الاول نت التاني بط عندك اخرى ليه انت ياك انت الاستروفه تاع النفس ما انت تتقبلها مال الاستروفه تاع الاخر مش تقبلها ومش جايه طيبه اطلعني قالوا انت تتحسب اللي في كيف اللي ستعيد له في النفس تتقبلها مال الاخر استروفه تاع الاخر او خفنا على يا قبلوا انا بترا واحده بتنا يعدي خلينا كيفني بتنا يعدي اما كي يكون بتليفه يور تفهمني عليك احنا عليك في البروجرام اللي سميت لك شرطوا عنا يانتيكي بخال ما دون البامبو الاول ويهات من اللي قبل لعنا بلير بايتري مير بالتري عنا يان اللي يكونوا وما تخلص هافنا يور من داوك بخال ما سمينا لسه التير كلاس السين كلاس والفيرست كلاس الكلاسي عليك اهدا allora ما دي كي تدرى المولتي مش يكونوا تاتير كلاس يريد يبدا يستوديا ويورا كيف يعمل باش فرصة يطلع كلاس ترجع اما من بعد ياك مامش كيف نعمل اكسبيرينس بزيادة جال المخ باش هو يزفلو بالتا التيني كلاسي يقعد في التيني كلاسي ويأتي نساو عليه انت تحسب يجي في شويه يرانجا الليفل تاعو يريد يبراتيكا ħafna ma يريد يبراتيكا بالفوق من البراتيكا تاعنا ما تستش تطلع لفوق عاد ما تستش تطلع لفوق طوف كم طوف ما تستش تطلع عاد لفوق درع هو لوجيكا اللي هو جد اكتملوا له ما عملتوا له هذا عملتوا البداده تجي باش تصل باش تعملوا بعينك معلوها طيب وهيك هو السجاد تاعنا هي خلي نسمعوا سلسلة من سراتا أخرى دي الدربة نحسب لها يا نوشة باتريك الجرمانيس نحسب انتي وش فيرو يانا الباتريك الجرمانيس الزبوجي والبضايط السجيوي سوا خلي نسمعكم
tixtieqilna xejn waħda qegħdin tannu qegħdin doqilkom u fejn? Hemmhekk qegħdin nagħmlu jiena Patrick tas-Siġġiewi. Zeppi Zabbuġi u dana u x'ismu bħalissa tal-Kalora. Ġezmon tal-Kalora. U għati Roni, u sħabu somma li jikkompanjaw u dana. Fejn kontu għedin tannu? Kunna għedna għannu z-zajtun, rral tisfel. Sawa. Issa, ħalli inkomplu xi waħda fuq għedin tkellmu l-ewwel u għandu xaqsam ukoll mal għedin tannu. Issa, is-suġġett kemm il-darba qed semmejt inti llum anke l-ġimgħa li għaddiet li jiġi intom u tannu. Eżattu. Ma normalment dana veru jiġi intom u tannu, imma l-idejat li semmu ikollhom x'jaqsmu mal-lew ma li kun ġara fil-programm ta' qabel, flana ta' bejnietkom, jew x'ismajtu. Ġieli u għaġorx, ġieli għax pereżempju, tidħol għall-għana bħalma t-tlakin, ma tkunx taf x'inhu ġej, imma ġieli kien hemm suġġetti li jkunu jixtiebħu ma' pereżempju ma' ieħor, però l-istess għana ma jkunx. Qed tifhimni? Għalhekk huwa s-suġġett kif jidħol fuq is-suġġett li jidħol tittarni. Għax jekk inti tmur b'xi ħsieb ġo moħħok li forsi se tagħni ħanejdu hekk fuq il-mejda. U ieħor jaqbadlek fuq is-siġġu. Jew fuq l-altripurta so. Mintom minn tista' qabel il-ħsieb li kellek f'moħħok għalli se jiġi kull ħin. Issa ġieli l-każ meta tkun qegħdin tannu erba'. Tnejn ħassoltu. Imma mbagħad ġieli teħlu fuq xulxin, iż-żewġ pari ishom jinferdu u siru grupp wieħed. Imma tinti tittejt li pereżempju jiena u li hu sieħbi nkunu qed nagħmlu ħanejdu fuq tuffieħa. U l-oħrajn ikunu qed jagħmlu fuq oġġett ieħor. U jidħol suġġett li jiġbaħ it-tuffieħa. Però fuq it-tuffieħa ma jkunx qed jagħmlu. Jiġbaħ it-tuffieħa. Ifhimni, qed biex nġiblek ċertu argument fuq dok. Ma mhijiex normali li intom teħtlu f'xulxin. Le. Anke meta tkunu 6 u 8. Le, tant ma hijiex normali li dik min jagħmel hekk jagħmel ħafna ħażin u ma tistux tagħmelha għax kien jew ieħor se tinqabad, kien jew ieħor se tiżbalja. U kien jew ieħor se tdaħħak in-nisbik. Sewa. Titu ma tridx. Sewa. Ġellhom ma baqgħet binti tħabb ħadd fid-dinja. Illum tiskanta, illum għatfol ġennuk. Għasabura minnu bravu u jkun raġel ta' zminu. Iżjedu. Issa mbagħad ħaġa oħra importanti. Ma tkomx tagħni kella ftit qed tannu meta tiju tagħtu dejjem iċ-ċans li kitarristi biex idoqqu. Issa di fija biex kbira dejjem qegħdin tannu. Ġifieri tannu intom l-qalba tal-kitarrista, tannu intom u sejn hekk. Ma mhux dejjem kien hekk. Kien hemm meta ħin kollu tannu intom. Li ma minn għal-kitarri, bil-kitarri ma da simċement kem jakkompanjawkom. Mux għaddi doq il-prim kitarrista. Le ma meta t bl-qalba. Ejva. Di bl-qalba nejdu. Fimni, għannu għet wara li għor, ma doqtella l-qalba. Sewa. Per eżempju bħal ma ġili għannejna. Ġili għannejna, u ġili għannejna fuq il-palmatu finti, fuq il-kelma. Ejva. Għet fimni. Ma bl-qalba ma tanġ donnu tħobbu hintom. Mish ma nħobbox, le, mish ma nħobbox. Għax dara mux kullħat xorti iwa mid-darba welf, pero għana bla qalba, nejtala jien jieġibli, għani tajm. Għandaħal kelma Angliża ġassettur multi, pero il-għana bla qalba, trid tkun tant attifa għaliha, kikun għannej daqxejt il biex jaħseb l-għanja, ma joġbu għad. Għed tifimni, umma u jien nejtala jien l-ewel wieħed. Jinġili, jinbej 6,000 niddaħal għanni, għax naħseb 4 għaniet u 3 għaniet. Mbatt issib xaħat jgħid 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 6, imma xikun naqra kalm, ma rix nejdu jkun debboli biex jaħseb l-għanja, fil-fatt ikun debboli biex jaħseb l-għanja. Idun biex jibnija. Idun biex jibni l-għanja biex jaħseb l-għanja. Allora tu għaleh bej 6 kieku ħajjur. Minna Italija bej 4 sibu għafla ħajjur. Għax ma rix xħala taħin. Jinġili kont jinkun ħana għanni l-għanja, naħseb għanja per eżempju, naħseb oħra. Niġi biex naħni. Bil-kem ma nkun sanit fiskel, u ġili nofs, naħni nofs mi wahda, u nofs mill-oħra, ma nkun xsebt. Mill-li nkun xsebt. Dejjem ikunu eżatt biex jaqblu, Ejviju. Fimni.
Ma għalek qed ngħidlek għax mhux kulħadd mhux kulħadd xorta. So. Hawn min irid iż-żmien u l-ħillana tiegħu. Hawn min ċertu tul ta' ħin biex imissu jgħalli. Edajju. So. Qed tifhem? Ħalli issa baqgħna ftit inqas 10 minuti u nisimgħu silta oħra mill-istess serata li għamiltu il-kom Ronnie.
Mela, mek smajna dik is-silta, minn silta minn programm ieħor li ħasen fih ukoll lejl Aksisa l-Baqra u ħna jkollna nagħlqu programm issa l-ħin, ningrazzjak lejl u nistidnek ukoll programm tal-ġimgħa d-dieħla u jkoll nisemmi wkoll kunu magħna ħadietu gost mhux biss bil-esperjenzi ta' lejli imma wkoll bid-daq u l-għana ta' sħabu flimkien. Nirringrazzjakom. Smajtu Tisqifa għall-Lana Tagħna, intervisti mal-Annejja u d-Daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.